Amizaga gakwasibwe mu nyishenjero kazuwantunga mu district Bataka maternity omugombora ya Rubaro mu Rushenyi kandi niwayebembire huru yo kora mizaga. Water is a human right, and not only in Europe, even in Africa it's a human right, and we are fighting for it. Babare honorable bata okwiha akazi ahamizi gamarofa bakabona mizi go kozya bakabona mizi go kutekesa bakabona mizi omubwijwire ahagwo kuba butapsina reba bwabi 10 ruyale nintekateka ngo abantu 10 ahaseru ryomo yabanataha wari kusiba hizba nikabaka bakakungu konka hatari kugira ngo habayo line. Abaturo mucangeci nabagira ngo batwire no bakoresa mizige byagana okumara ubwire buringwa. Abakazi bitu babere batambura kilomita 5 kaga kuza kuronda mizi abana batunga ebizibo mu mahanda abamwe bishiki bazayoba bateganisiza yabo shuba bakwata mwene rizoba batunga umugisha muhango munonga ubutwabona mizi yarwanya yitu yaza kubonera twinamizaha ng'ekiduba mabi bakuteganisa kumara imyaka myinshi abebembezi bija batukora umusinga mu batukora mizi batagakora mbene tusima honorable Bataka maternity mu nyishenjero kazuwantungamo ashabira abaturo kukoresa jamizaga. Nashaba basaramu charity bandondera donors ababa Afro All for One abizire bakatkora mizaga batkorira kandi kitwe umurwembogo so ni simira hanga kandi nishaba abantu ba community ba making sure gwagamizi bagarebera bahazitira nza kusavinga makamagana gatwazagiye hariya tuteke hosora ega pumping ega teko mutanka aho turagite den utandika tutimbe tutanka hi omakagabagira ki omakagabantu Amizaga netirabo amizi namagara abacara tumukumanya kigambo amizi Ahabwa TV West in the area Saritugusa.